Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan video kali ini adalah perjalanan kita start di Cangadi menuju Cabenge, Akampe, Malantroe, Makutu dan Kota Sopeng. Seperti apa ini guys? Pasal dia ngeki agamu cinai wareaki magina di mondri mupasalai mupa terima reni hatiku kasih Andri. Suku song bateku mampo cirianemu lenyato ngiro pasengeremu etana piara si pojinget
nyamekini ngawa agaguna asogireng macing rolai dorakae melok nikmanya menyama isesei di alewe cukup kamar kita yawa riwaitasi dek nasi meti-metinya makoto di dale Mulita kuat mambola wiritasi eani hatimu melok parampe eani hatimu melok parampe Yami upati bola nyamekini nawa agaguna asogirang macing rolai dorakae melok nikmanya menyawa isesai di alewe buka makita yawa riwaitasi nek nasi meti-metinya makoto di dale Ulita kununga mambola wiritasi teani nyawamu belok pajeri teani nyawamu belok pajeri Uitaku mambola wiritasi teani hatimu melok parampe teani hatimu melok parampe
kasih raga-raga. Di negara ubi jari bina bida. Dinangka upaso jangi nyawata, dinangka upi jari pinatita, idini pati bolai susae aja nawasa turimu pawinareku eluku salaika dinangka upaso jangi nyawaka, dinangka upi jari